Dilolostro YouTube channel. La hilesh Godini. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Ndza mi xeweta na ku va ndzi mi amukela eka Dilolostro channel. Hi fike hi vona nkandziyiso lowu nga ku hangalakeni ka swiyenge swa mabulu wa Gagaxa a karhi a burisana na xijuzani. Swi tikomba nga ku mhaka ya ku ayinana ka Gaza se yi khupukile. Nkandziyiso wa kona hi ta wu vekela emahetelelweni ya video. Kasi hi tlhela hi vona xiyimbeleri Benny Mayengani the President va endla nkandziyiso wa vekela eka TikTok va karhi va ti endla xijuzani. Loko hi hundze eka yaleyo Dr Sithole u vula leswaku u xaveliwe tinkavi. Hi fike hi vona xiyimbeleri Dr Sithole a posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook a tsala leswi landzelaka. U fike a tsala leswaku ni kume call yi huma ka munhu a ku i hitman. He just withdrew from a plot to kill me. Ko va ku a mi swi tivi ku ni tise hi mani la misaveni mara zamani. Se hi marito lamawani Dr Sithole va vula leswaku a ku ri na munhu loyi a xaviwile leswaku a ta va dlaya. Kambe munhu loyiwani u teke xiboho xa ku va a nga ha swi yisi emahlweni. Se Dr Sithole va kombisa leswaku hambiswiritano ku na lexi va chavisaka. Hi voni Benny Mayengani the President va fika va angula eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo va tsala leswaku in the name of Jesus mi nge fi. Jehovah a mi hlayisi mi ta vona ku humelela ka mina Dr Sithole. Ha swi tiva leswaku exikarhi ka Dr Sithole na Benny Mayengani the President ku na beef leyi nga kona. Laha Benny Mayengani the President va nga tivisa leswaku eka n'hweti ya Ndzhati va ta ya va tseleka beef va tselekela Dr Sithole. Dr Sithole na vona va tlhela va angula va ku amen maseve va nge endli nchumu na ha ta va kona ka worship team ya kereke ya n'wina hi maseve. Hi ta tsundzuka leswaku Benny Mayengani the President va hangalasi swithombe swa vona va ri ekerekeni va mbale na maphuraphura va vula leswaku se va pfule kereke. Futhe timhaka ta ka Gaza ti heli. Nkandziyiso wa Gagaxa loko a karhi a burisana na xijuzani hi lowu. Mbula njani? Mvukeni. Ntirhweni. Le ntirhweni. No, ni le ku hlayeni, a ni le ku hlayeni. Mara ku hlaya swi la xidloko mara vana xikomba ku munhu a ngo ti hlayela tibuku ta hi kahle. I se xidloko xa ku endla vusiku byibyi. Ndzi xama a yi tshamisekangi. A wu na boyfriend? Mm-mm. Oh sorry. Mi sesi kumbe mi buti? Ni xijuzani. I xijuzani. Swi le kwihi? Pretoria West. Ku hi luma. I le Pretoria West xijuzani i le i nga na Twitter. Ya. Mara i xijuza xa n'wanuna kumbe xa n'wansati a ni swi koti ku twisisa kahle. Ni a ni swi tivi ni ta hlamusela njhani because like xa n'wansati. I na mavele. Xijuzani xi na mavele. Ndza swi tiva kumbe swa swijuzana ni mhani swa swijuzana. Juice ni tiva juice yi va ri juice ni nwa special punch. So i n'wanuna wa ku va a ri ya na ku twisisa mara se swi ndle ngopfu se swo ndzi nga ku i nice like mine nice ku ri ku wa sure a wu na swona swa ku vongola ta vongorisa ku Ya ne. u nga na tweet what are you enrolling? Financial management. Management. Yeah. I wish you all the best on your academic work. May God bless you. Swi ti komba you are a hard worker. Vanhu va ku va vujuzi bya wena byi lava byi ri na mali. Vujuzi yo kala mali sorry. A va yi lavi swona yi nge swi koti yi nge vi so easy i ri hama. Ya mara Mara swa manjhani swa vujuzi bya wena? nto swi famba kahle like kahle nto swi famba kahle. I na boyfriend? It's a personal matter. I'm trying to discuss that matter. Swi ri wahala van'wanyana that's why it's a personal matter. Nge vuli ku it's a personal matter i ri na munhu wa wena how can you say that? Mhaka ku ni nyanya ku swi ta ka question layo i mani munhu wa wena. Hayi a mina lo se why ni feni vulavulani a man swi kutsa swi. A ndzi swi tivi ku ni ta hlamula kwihi. Like ti famba kahle swa marhandzu ke?
Samaranti, yeah, nto swamba kahle, yeah. aka hi le kwini Homu. yeah luya a ri khose ma tivana na luya No. I don't think. homu ku na ti-14 swo hambana ya wehe homu hi homu le i homu donki i homu njhani a ni yi twisisi 14A. No, that's nice. That's nice. That's nice. Keep on pushing, and then surely la kuna adwe kuna kumelen. Yeah, very. That was juicy yesterday. Oh yeah, juicy. Kala mala I love it. But that juicy by choice. I juicy. I forced her she juicy. I be juicy. She shabu. So no, I'm a juice. Juice. You are not shy or juice. Yeah, very. Kula kuiva na swabona very. Okay, ngeli xigodini namuntlha amfike kona xigodini xa mampela